tambaya furo ne orina na tambaya furo as pakaja gamu regoti pakaka kajaja pa anaka fresh papa hare panyaka pageda zeza kekapa do ka fresh papa hare me rogo buku ya mbahanga oningere koneye no kupasi ijiarogo zeza kekapa rogo yugoti sa gahavorsi saba oningere koneye duduneye Yesu Kristo duneye bupana kaja patwa bahanga panyeka pageda zia kekya pai mibihenga chima manga ani fresh papa ha bombiko ani na jingo kaja ha rogana rakaya na ale ko tunduko anmai no dunduko nga jaja kekya pana go parun ko duro goyo chineye bembori jaja kekya pana go apai dunduko duro go chineye bembori ko dona so panga aboroke he ko gume nga ga ko jaja toro anga kitabu ho watadu buku ho ngo kuna karaga apai kuchugwa sana henga ga boro no gwa sana henga gudi ngudu apore nkote zanga kitabu sema aje kitabu hoto jaja kitabai nafu wena bera fulika boro dunuko kamudunga sosono boro watadu gude dungamo kamudunga erokum watadu irorungo ngamo patifrado gamo ngapushi boro watadu biboro ngamo sinafu wena boro abera fa boro dunuko tikini so panga aboro roki rogo wene rakayo anmai nonga jaja kikyapai chinafu imarago fu beraboro kini gilisi bishimorani bishimonga gine bishimo gaboro roki boro zuzo na bishimo gatoro ko aboro na bera wo jaja kikyapai afra china gilisi bishimorani anabiya rogo jaja kikyapai nga china fresh papa roki mboli dunu ngako jaja kikapa na fresh papa ko anabiha nga kani ijipako kikapo chiko anabi wenere krebi anabi nyenye ongobi papa ungarani akini ndo akumbata kindi anmobinga robo gwae banga history tarikh ogwara kan oguna dumbata fulani sabaga pa ma biya zia kekya pa ya bro kono no guyo na idanga zia kekya pa ya na zokoda zia kekya pa zokoda kini mi gwa bro imu guyo na ida kuchogwa pa robo zia kekya pa negi apare na manga areme dagbarani ane biye bini bingirani anagia apa haja na ane mali bakino pati papa ha sina manga jaja kikapa magbiya sogote ni kerehe na sina biya ha kini ngogo bormo ni yawe onaka gida gambodi pana ale bodundu ko maka biya sogota biya ogara kai mo biya na ni pare jagino aneme chima biya jaja kikapa nasala nani dungare gerege chipapa ka atungusa wene pamanga ngaga gani biya Yesu Kristo fulika aboro dundu goli ikoto sandere wadwe ni keke aro bubuko ngaga Matayo chapter nga webawe na biyama ga haversi ga bawe na biyama ani jinga china yawa giwene pamangare ya tungu sahara boze gino dunduko mbiko njiko fu elika boro dum orago ho kijigo jigo
giwene pamangare ya tungu saha roze gino na bodun ku fulika bodu supegine supenjiko jiko ngai gine jiko nga adezele pa chipa abordun ko kini gini pangagu mbori aida ha kaboro yengo bole kaya mi ajanga hate bono hona pe farete jaza ki kapot namba kararan chapana tumusiki pale fa abordun ko jaja ki kapa kini undorani kini fu zereda kumboduraniyo kini fu ida pase kumboduraniyo na kini fu haya bahanga beteji ma bangilise ana bigire rugo tito yo buko nga tito ga chapter away ga ha verse nga bawe na piata beteji ma bangilise nga gine beteji ma bangilise nga guye uwe nga ga Yesu Kristo berebe today banga beteji ma bangilise okun ke yego ni bele klik poto sandere o wapanga kuna anambu behane mene chadungo berebe today ba singa beteji ma bangilise ndiko kamadunga na beteji ma bangilise tiroya gamara kan kadungawa jaja kike podna sagi pare chini frani jaja kike pai na zaka bewa tagbaga apa nga gwana raka rogoyo anime rogani raka kusai sina zaka ha kusai kasi kagani tagbaga pa vraduni iliwoho ni bakare hegbe jaja kike pa naundo kazaka agia pale chirani kusayo ankidu na rani liberani jaja kike pa kinu fugine frane kinu fu safu mo bangilise kini fu hi pai frani in salane ani mo nyikino go apadu ni wene na ale mo dundu ko kaduni wene amangi wena pai chine iso ngoduraniyo na yomse fumbori in salane ani mo wena pa fa kwarani kini salani ani dunu wena aboro ingara mengi na wena pero gani lingara kayamba amdika bodu kuna ka rogani lingara anne bitumba aboro naraka nani ninga azadea dumbu aboro wo anaida nada dumbu aboro naraka na ani duna so panga abori karaka na ani mbiko rogani manga wena payo gina kaso panga ana manga wena pai kiduna borna azaleda ziansia kekia pai boraka ko tijia kekia pai ya zaleda chinite zaleda goduni yote zaleda rogani lingara te anapaka da tsane kaduni na nga aira zaleda rogani lingara henrik poto sende kidwa nga aira zaleda rogani lingara ngunu kaye kugizo Yesu Kristo ambaka da frani anatuna ha i poto sende kama tunanga hana ya matunanga hayo berede anabaka da tsani i poto sende papa ankini biha anga jaja kekya pai pahamanya ka bombiko chine yugo upa frani nga ya ngerani na bamara umara ya ngerani na ni jino ho chima rukwali chi aliyo gugino ya ngerani na ni mwini ngonga ginedu kula Yesu Kristo du ngugu ya ngerani na ni ya ngerani na ni kula nga Yesu Kristo bamara du chimo kyo bahamo kyo pe anei no howa kuise za kikabo na pe frani wo jadi kikabo na pe nga buli ai mai da kamberane be bakare bichimo be gu ume nga satana be gu ume nga inga pai inga panga gine inga panga chinjiko
change kan gambali bari da mu fa nga da ki wata shi kan birani shi ne na gu kula ga ga wuri ko jaza ki kapa kini yugu ngwai dure ngba ne karaka haya al akhlaq moral life ngwai dure ngba ane karaka wena raka boko adunga liye inde rogo ya ma ruka alindi anya ngwai da hadu wa adunga akhlaq shi ya ga raka mangada rukene yo mangada kana pata kana avura kana sengahe apa ina eliko tunduko kambiro ko mu amangaya jaza kikapana se upanga anireki ukara kacha jaza kikapana yugo ukara standard fulani ngaga haraka kia kwa banga ngida jaza kikapanga ya standard gayo raka tikia chuo ba bro bina ni zingia na berame ikin nduma kochi nduma kusugu zangu ndukini mekino gwa pa ngo na bachi yo bwate kurukichi kurahie kichi pia kita ngaje za kikapa ya gayo raka kya chobi na gida jaza kikapa standard go jaza kikapa ngo choro pangana leki bawene nama boleh waktu paling biar. Jaja kikapa itu, na yugo pafra ninga, kasih dunga anara karobo azufu sakit, anu akan orang fumboi, sepuluh dah, undangan. Kasih jaja kikapa dunga beraya, mubata. Udah dulu logo. Me franga papa ya pare boate. Mi meino panga sele kondrani ondo. Jaja tolot na pugo pare frani nga ani gere roka pugo papa ondo he. And we bihar menga kana kita ngajaja kiga paya aneno mo pas pombolite. Wana gidani akino imbe niko sinike hiso pera ombali akushirani kwa akushirani na gani memory ikumboho empty fad hai hona logo ete ani tune hiso gani memory utadu na wena pai utadu na gobara utadu na samamboli utadu na baboro kamu hishiga memori na sababu na kampe kamu hishiga memori na samamboli kama samamboli na kampe ubale nga pachi papa gini mwade kwa hiso wa memori nani ubale nga pachi papa jaja kikiapa na yugo pachi papa mboli ngako na furaka frani raka na ye bemboli raka na raka ha wale no munyenyo raka ngobu nke gizo chine yidu ko bemboli geda pane yero goja ta kigya pa ngine ino pa Yesu Kristo du ngai nyenye unga ipara ene biro go Yohani chapter ngap bawe na saba ga verse biata china yawa nyenye unga gere nga inironga bangisa njiki jimboli no buko makejiko nga Yesu Kristo nyenye unga ngine nga ane nyimboli ane ni Yesu Kristo kwa kejiko kama ino mboli na kama ino Yesu Kristo kwa kejiko nyenye unga garata mubale pachi papaha kiundo tambanji pakande betulo pakageja pale mboli dunama